Pitamo se naročito ovih dana šta bi nam poručili danas Nušić, Domanović, Sterija, Dis. Pa po tom pitanju ja sam porazgovarao sa mojim sugrađaninom Sterijom da vidimo šta bi danas on rekao. Ispraćajući Steriju. Sterija danas podiže obojenu revoluciju. Ismeva naopak, iskrivljene i falsifikovane. Piše remek delo da puni pozorišta i trgove. Ruši spomenik besmislu i državu u trulo. Steriji danas razbijaju prozor i otkazuju predstave. Šalju uhode, prate ga i u mraku sapliću. Crtaju smrtovnice, loše, brkove ne moraju. Teraju ga gde mu je bolje da se ne vrati. Steriju danas ne uzbuđuju nepismeni naslovi, ne plaše dosadni žbirovi i grlati rodoljupci. Ne diraju teškom mukom smišljene glupe laže i paralaže. Ne remete blatnjavi točkovi što ga u šetnji presreću. Steriju danas tište sugrađani što beže iza ćoškova, žuljaju zle žene i ljudi suvi maloglavi sa dva kraća prednja zuba. Gulica ga imali prva dama belilo uzajmljeno ili uzajmljeno ponovo. Zasmejava ispred gradskog imena nažvrljano fon, ton, tot, dr, mr, pr. Sterija danas ponovo plovi preko reke na drugu obalu. Žuri ponovo da podigne teatar, muzej i da se razočara. Odlazi nekud daleko iza horizonta da se leči na suncu. Da se ne vrati.